za muda. Wanapenda kuwaambia wadada, ukiwaona dada wanapendeza kweli, lakini wanawaambia muangalie bibi kizee. Muangalie bibi kizee. Siku moja alikuwa mrembo kuliko wewe, lakini leo hata ukigawiwa bure hutaki. Hawezi kutembea. Wewe ukipita barabara na shangaa, na mimi naangalia nasema kwamba huko ndiko ninako kwenda au namna gani? Manake unaona mzee mwenzako anapotembea, lakini nashangaa vijana hawatujifunzi, hawatuangalii. Yaani wale unaona kule njiani wanatembea wanachechemea hivi, wanawake, wanaume, hawakuanza hivyo. Walianza walikuwa so smart, walikuwa wazuri, handsome, beautiful, walikuwa warembo, lakini leo hawana la kufanya tena. Wanasubiri dakika na masaa ya kutoka hapa duniani. Ninasema haya yote ili nikuvute utoke katika ulimwengu huu wa mwili tuende katika ulimwengu wa roho. Amina. Tuende kwenye ulimwengu wa nini? Yaani huna namna. Ni bora kuishi kwenye ulimwengu wa roho kuliko kuishi kwenye ulimwengu wa mwili. Sababu ulimwengu wa mwili unapita tu. Ulimwengu wa mwili, yaani watakudanganya, watakwambia siku hizi unapendeza, una kitambi, una hivi. Ni kweli, lakini ni vya muda. Ni vya nini jamani? Vya muda. Tunataka umilele. Na umilele unaandaliwa leo. Kwa hiyo jitahidi uweze kujiandaa. Basi mchana wa leo tutakwenda kusoma neno la Mungu